seng HNYF kalayo ban penrung bat penskem ya kinong kit kam bat thamai na ka benta ka kuinan unit menta ka sngi kan riu tarik Risau arhajar arpulai hayeng dorbar hall kuinan hakane ka sngi lawan ban penskem ya kinong kit kam bat thamai da uba sadon ke bla ubalong presiden ka HNYF central body haka jinga don lang uba Marcus Martin ubalong presiden ka HNYF northern region usamla sanbor rapsang ubalong general secretary ka HNYF ka northern region bat kiwei de kinong yalam ka seng hakane ka sngi lajet bat penskem kum kid khot ba pura jong ka seng ba lajet ban penskem ya usamla Joseph Singli kum presiden ka kuinan unit usamla Benedict Singli kum vice president usamla Bringster Shooting kum general secretary usamla Balingson Pongrup kum assistant secretary bat kiwei de kinong kit kam jong ka tei ka unit hakane ka sngi haba ajingkran nakalyang presiden ka HNYF central body ulaong bakum kid khot ka seng kim dei ban shim kabu ha ka kerteng ka seng badro kim dei ban pentho bria ya ka seng hakino kino ki benta haba ai jingkren nakalyang presiden ka HNYF northern region uba Marcus Martin ulaong bakum kinong yalam ki dei ban long ki batre shitom wat lada shibun ki shia ki ding pengkiang ki wan henry ki dei ban yang halaka nongrim ban kentiu bat ban yada ya ka ribat ka jaj ban riu ni la shem shibun ki mat ki ba ka thak bercet hani bangilom kita sakri ki balai loy sakri ki bakuloy sakri ki bam chate brau haka ta musim khon loy sina malai kami kata habang nira don keting temu ban punya so bat ki kunun sing malang ka kunun sing malang kam don ya ka musim sina bisa bat habang ni so bat kunun sing malang sakit mau ba hak kedua hak sing malang hindon ki bok odar lana hindon ki kam kontraktor le tangko hindon tumsen ko kontrak ka bangiyo ban tresitom namta gari pakate ko nila belum minum ketai ya ki perlu usnam labi langi duna hakayo kokot langi duna haka kamay kiji langi duna haka kule kuji hanai kamusim kabangin habonong koparari asnam nolong asnam kadon nolong kadon pakajak perlu hi di goe ngem pensantang ya u bodon bayam lane ya u babeng kedan kule ni pensang lo pakajak perlu ni kadon hok Bapilong untuk hot job kerja muda rumah kita nun sing malam. Kampam ke cemara kaseng ke balaseng balas suit ashore bangin kedok yang irip kerja muda rumah musim job kerja muda. Ngidi belum ki balakuloi bani nalaying ban rak akwat pasti lah habal kerja muda kedok kami ni banile baca kerja muda bawan nakiwe pak kiri. Ngapaksan bagai jenar sudah kisah malam nampak untuk turun sudah hitam kan lagi buat apa bilong kisah kibakulai bercakri yang hari mengisah model bah hagi juga putra ngisem bah ni ikut keseng ecen wajib midon kabentar apa pendek bilade kaba ka uniform jenar jadi midon keju tambah hari kayak jenar adu mentar nginang kulai bengkam bilade bagi kita ki players coba cek beriu di badang sombel impwa beni badan klaim stamina lan klaim timing hendai ninchom endala thai kita ki baila kai chakmak do belum kita ki om nanti nawai fast 11 ngin sami beni ban job je lan to tari ko cek penjumlah ikan yang kinten kadung syagwe bat bentar semula keren yang kebentar kamu ngomong bangin lo ki player football hendak am dari kebentar kamu long jik ye kene ki kinten kamu dapat jomnia ye ka bila bahkan kesong kania kalau kita kinten mengakan ni yang gua paling bat imat pes kene bat tunggu bani tu bat cekaf belum tak am dari sok bat seng cekaf dah ke mesin ke pesurit
bat kamsen bosbon bat ini belum berlaku berarti busin itu keren ngilong kita kinong erak jumbi kiwa pisah telum bat pernah bakti pan pret ini lana kita mensa yang kita timba menteruskan itu kata kita kitin ke bigi keren mengipret dari mencekri kulo menai demon lalu mencekri peta pijit yang ganti undai ganti coba cisok undai pijit yang ganti kulo menurut dia juga kemudian masuk benar kisah kalang dari kalau dia IT kemau jing IT jumbi cek dulu padon ia kata kan nongrem bat ya ubudlom ubaskan begini kita tiba lihat masuk menong Islam kacau dulu lesela menong hadir nado kali sini kan dulu kali dengan cikau nama pelai nama penyusul tadi pakai saya celiau bang Syakri yang kali pakai celiau nado kali sini nanom khot berpura persen nanom setelah niki cinta yang para lain-lain nakula ro bang Syakri hok